ngiye kubasuhuza abakunzi ba UK TV, mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Uyu munsi rero nje kubaganira ku buryo wakeditinga SMS ya WhatsApp mu gihe waba uyoheje ugasanga haburimo amakosa se cyangwa se hari ibyo ukeneye kugira gute kuba wakosora. Hari ubwo wandika SMS wamara kuyisendinga, sometimes yawe received, then ugasanga harimo amakosa. Hari uburyo bwiza aho kwexuza gira gute ukoresha, then ukaba wakeditinga ya SMS wohereje. Bigenda bite rero? Uraza ukajya muri program, ukajya kuri WhatsApp yawe uko bisanzwe, ubwo ushaka kohereza iki umuntu SMS. Uranditse mu rugero mpisemo kumwandikira ufite amakuru y'iminsi nyine. Ubwo ni umuntu mugize gute, umuntu mudaherukana, hangiza ashayinusi byo. Ubwo ugize gute urohereje SMS yawe, ugize gute iragiye, ariko nyuma yo kugenda ukoze check up neza usanga wanditse amakuru y'iminsi. Urabona ko ni SMS yawe utagize gute idasobanutse. Uraza ukayisekisiyona, then ukajya hejuru kuri track dutatu ubona iyi right corner, then ukadukirikaho, ukaza ugakanda ahanditse edit, under edit. Kandi urabona ko ya SMS ihisigira gute isigaruka. Uraza none ushobora kuyisiba ukongera ukakosora, ukandika SMS yawe neza, amakuru y'iminsi. Then urabona ko SMS gute maze kuyikosora. Bitugira gute ugakanda kuri tiki ukohereza. Amara kohereza urabona ko SMS yamaze kugira gute, yamaze kugenda kandi yabaye edited. Nibwo buryo rero wakoresha kugira ngo uyexuza cyangwa se usobanura byinshi. Ni uburyo bwiza wakoresha mu gihe ubona ko wohereje any long SMS.